Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba hamar bamut maring ubaday utray ka Wandame Aqua Shop. Haka arpusaw tarig unay luar arhajar arpuway. Ulayo ban plipat ba biyang saya kaway kapong lani kajaka di do kaim kabadan hamaulay bypass FS Kajirut. Lawan ban plipat ba iya katay kapong da uba Samuel Biyam ubaday ruukong sanha kani kasngi. Uba hamar bamut ubaday utray jong katay kapong ulapan pa bagajing kumong jong ukalong ban ay kajing syakri syakipat ba ng bagajing ya diyat hit ya kini kidok ka ba ulawan rapat ban ay kapay ulapan pa mo ikipat ba na tulay batang wan ban hit ya kini kidok ka em hagaduwar ka babiyang ka. Yang reda kejingdan kenika Wandame Aqua Shop ban ngi iru ba ki bun ba ki building hagi benta ba fer kenika strok bypass kila sedang ban establish ke business ke jongki ki sopan ba nagaliang ke Wandame kila ya sifat ke kam ke jongki ba ka thong ba hikmat ya jong kenika Wandame kalong ba lembah kene in supply in island ya ki pai ba nang song jong kenika jela ke jongi jaga nika serselong ke jongi ke prinyo trak ki borok we bagi brio ki pakwa ban ba ki dok ha ke bakut ke busuba kila banwan lembah kene ke Wandame bat ngi susorong ru ba hagani ke puar ke pemerintah wat ya ko ke baki supply hendiru kawana dun hen ko saw ke connect lang ya ke semong tawar kani ke ke bakut ke busuba ha ladaya ki dok ha ki bawan na po ki jela ba fer dari India la supply lagi hajar tan hagani ke jela ke jongi pai ba jam ke jela subhab pai kmat no syakani ke jaka ke balak bakenyo ya ke bakenyo ya ke dok ha ki dok dan ki babang ki basiam ki balak bantai ya ke kwat kya kini ketika ke ingin kesah ko bah ke ba mering bat ke kesam ke jongki ki lale na ke benta ban a ke jing syakri ya ki pai ba ke jela kumju ru ban yo ya kalat kamai gaji ban tilat ru ya ki yang ki kun samla bagi ni yo kam yo jam lembah ke kam ke jongki lembah ke jingdan ke ni kila ban ai kam ai jam ya ki bun kena samla kalong ru ke jing singan dan bakalong ru ke duk sa bah ya ki kun kasih khara ke jongi bah kum ke ke puar ke bangi kenduk jing ya hagan ke puar ke pemerintah ngasusu ban ong tangkat ni kalong pakai jela ke jongi nadu ibarit hadu ibakrau gidang syania nabar watang ijing puru itu gidang syania nabar kat no tam ni ke jingdan ke ka jing establish ke ka business hang ni lembah ke yeng kesam ke jongi ba mering kalong keduk sa bahaba ngidai ban yeng halak jong kejat ngidai ban thawla thawlenti kat ke kubur ke bangayo bur ngayo semua ban nakaliang jong kini kinong ilam jong ka new trap live fish kila persang ban phanglat ya ki barjala ki bor supply tak khas kini ke jela ke jongi kini ke de nuksa ko bha ba ka jingbe yangi ya ki barjala ka de lembah ka kam ke jam ka jingbe jongi ya ki barjala ka de bagilong bangin kesait le di ka jingbe ka bangi kenduk ka jela ke jongi kalong ba ngimla ban kesait le di namar bagi rak syania no boy oi kadang kam yangi bangin connect bat ki jela fer jong India henry ka bokong san ngiri ban bat ya ulakam ha ka sunsar khadar ngiri ban bat ya ulakam ha khayi ke pateng khnang ba ka jaj ben rio jongi kan ya im kani ke jingdan ke ka aqua Wandame Aqua kalong sya ke jing mentoy ke bakrau yangi ba ngaso bat ong ba ni maham ru ya ki brio ki bopolong kam kai pat ya kini ke jaka sini ke jaka ke ba internet ke jaka ke ba connect ya ke selong ke bagi brio ki lak ban ki ben ya shortcut sakwi benta fer Ini Wandame Aqua Shop mulai bypass FS Kajirut kani ka jaka jing temu ke jongi bang ni kani ka jaka kalau mau supply ke dakha ki baim sayo itu dukan itu diberi di badan ke dukan di dakha yo kila bonon sim nang ni ki dakha ki baim kila bandia dukan juki ayo te kadon ka delivery system ru ba ki la ban phone ni kan ban kendu ini ban delivery bi ki man kasni apa itu dukan juki kador yang dakha ki baret ki de sispa sa ko kilo ki dakha ki bahe ki arspa sa ko kilo ni ai khwai kilo kador lai spa tingkas kilo
Mes 14 kilo. Kani kawai kedai kebat cakap bas supply kedok khas ayo minta bagi khabam jeng kibreo mat kawai dah kadang hatu hajam umroh yang teh kadang kani stok kata kedai kami stok ni nak tangi supply kedai kedok khas kipung jeng kibreo keleng sadu sawes kasih is kasih joint hel dari boy district man kipung ki cakap ba competition kibreo bila supply keleng kini kilo dan kilo kalfish ki bakiri farmer sini kiri penhe metiap maki dan pada dengan rak matar ya kan ni kan cakap ni sedang tas ni naduk monde mestep kita diberi bakwa kan tiat ki dak ha bakin dia sayo naduk monde mestep kila on phone ni ni wan kan ni cakap kila play naduk aporsan baji mestep kinyo ki dak ha Man kasih play. man kasih tang monde ada satu dia batik ya dak ha bakiyo ni thau ya kata tang kata ka dor kani ko ni tan ke jengai jeng kani ko ka poi hadu sispa prakomitar tan do pai kani ko kawan na senang mau tawar na senang usa tengi na do na station nang tan do pai ni satu player ne dan kambe ka ko balang ka running wata kenapa ka ka diam ke sejam jikir pat ri pai ba kelong ba khamtam ni tu ki nang yo ki pai dia do ha bakin kersan dan ini 1% ya do ha jo ni tin yo tajing yo nang ka ba biang yo itu khar ka biang wan netri lang bat ni ya dan prakasti yang ni ka lihat masuk punya keren nyerap dan ini mir nyerap lagi